sadar itu boleh hiki makin metu mangunjul karing berat pertapura hiki sama negara namun apa hiki pakuli pandir sama-sama kakak berhasil adenan makin hiki bukuhan dengan dikira karing berat pertapura
Sarawak Keraton. Jika saksikan di ronde yang terakhir. Saya geser makin makin tak babat sudah. Ayah makanya saya geser maju indiri kami mundur tak mundur. Saya geser kembali. Saya geser makin mega kembali. Luar biasa. Baik penonton, ini pelajaran buat kita semua. Jangan remeh.